CaixaNova presentaba hoy en Ourense la programación diseñada para este primer semestre del año. Entre los nombres propios que destacan está el regreso de Dulce Pontes y de Berto Romero a la ciudad de Asburgas. É un programa onde se vinculan as artes escénicas e musicais coas exposicións. E vamos a comezar polas exposicións, un programa onde, dende logo, a calidade ten que estar incuestionable e bueno, que pode gustar a públicos moi diferentes. En el apartado de arte, Acisclo Manzano, Luis Seoane y Alfonso Costa centrarán las exposiciones del centro social. También habrá teatro, danza y música clásica y, sobre todo, una programación pensada para un público muy especial. Porque a inversión nos escolares é sempre unha inversión de futuro. Con eles estamos a formar os espectadores, os críticos no ámbito cultural, teatral, musical e da danza, e iso eu creo que é unha labor absolutamente necesaria, porque só así seremos capaces de que ese público viva o resto da súa vida subido á actividade cultural.